Apam bichara maga ilap çal. Balam meni kayaklarga alıp kep koydu. Tünçeli şu Özbekistan'ımda özüme bek bolup Özbeklerin arasında yaşap жүрөбүлем. 5 yıldan beri tajat büttü. Bir törgөөчүсү болсо паспортун алып койгон күн бербей коюптур. Бул адамдын личный документи бул. Өзбекстандык болсо да кыргыз улутугу. Закон биз жакта болуп туруп, закон бизге иштебей атат. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңызда. Assalomu alaykum. Mening bu Qayruligim Qirg'iz Respublikasining Ulug' qovusuzlik xizmat yetakchisi Qamchibek Tashiyevga. Qamchibek Qidirshayevich. Men sizga Qayruligimning sebebi bizde apam ko'zdi O'zbek Respublikasına o'tkazib beruңuzdu so'ranam. Sebebi emnege deb so'rasangiz, biz 2010-yılı Özbek Respublikasından kelip Kırgız Respublikasına uy satıp alıp jarandık alıp oşo yaşap жүргөнбүz. 2020-yılgacha 10 yıl yaşadık. 2020-yılı bir topçu degen kişi payda bolup ele bizdin uyga dokument jasap talaşıp жүрөт. 5 yıldan beri talaşıp milisiyalar, bir bela tergөөчүлөр tanışlar var eken, oşolor menен kele verip uyga apamды ham orukçan kılıp koydu. Kelişe veret. Bizge jaşaганга күн бербей атат. Бул жөкүрлөр. Ошого эгер биздин укугубуз кыргыз жарандыгына алганбыз, кыргыз жаранды болуп туруп биз укугубуз корголбосо, закондуу укугубуз эмне кылабыз Кыргызстанда жашап? Бүгүн дагы үйгө келишип, милициялар менен апам эс ооп жүрөгү кармап калайын дептир. Үйдөн чыгасың, 5 күндө чыгасың, сүрдүрүп буздурабыз дептир. O jığılayın, buzlayın öyle de kalanı. Apam bichara maga ilap çal. Balam meni kayaklarga alıp kep koydu. Tünçeli şu Özbekistan'ımda özüme bek bolup Özbeklerin arasında yaşap жүрөбүлем деп. 5 yıldan beri tajat büttü. Bul sökür kişi üçüntü iş kılatken balаңды камайбыз, seni камайбыз деп korkutup bir törgөөчүсү болсо паспортун алып койгон күн бербей коюптур. Бул адамдын личный документи бул. Бербей коюптур. Ушинтип бүгүн келишиптир. 5 күндө чыгып кетесиң, үйүңдү бузабыз. Болбосо сот 5 yıldan beri соттоштук. Сот кече 1,5 ай мурда бизге чечим чыгарып берди. Ушу сатып алгандарга калсын деп. Ошого карабастан бул дагы bir жолун ойлоп, bir милициялар менен келип ушинтип бизди үйдөн чыгарып, үйдү өзүнө алганга аракет кылып атат. Ошого Qamchibek Qidirshayevich sizden so'ralam. Şu bizdin maseleni qarab berip qo'ying. Eger chechilbese biz O'zbekistonga o'tkazib bering, biz tinch ele o'sha yerda yashab yuraveraylik. Biz Qirg'izistonga nima degan o'y maqsadlar bilan kelgandik. O'shintib atsa men o'zim hozir o'rib yurganimga байланыштуу Moskvadan
Ukolum Kırgızstanda çok bolğon üçün cumasına bir jol ukol fäşin berip ukol albasam murup kalam. Al ukolda gazan ukol emes. İşte özüm karap dön solum karap şu jakta жүрөм. Alar 5 yıldan beri apam jep düştü. Men bilem siz enelerdi silaysız. Bar ошол мен энемди эле карап коюңчу. Акыр Кыргыз улуттук коргоо кызматкери жетекчисисиz. Акыр ошол катын деле Өзбекстандык болсо да Кыргыз улуттугу. Закон биз жакта болуп туруп, закон бизге иштебей атат. Assalomu alaykum. Menin bu kayruluğum Kırgız Respublikası'nın Uluttuk Koğuşsuzluk Hizmet Yetekçisi Kamçıbek Taşiyev'ke. Kamçıbek Kıdırşaевич. Men sizge kayruluğumun sebebi bizde apamı gözlü Özbek Respublikası'na ötkörüp berүүңүздү suranam. Sebebi emnege dep surasaňyz, biz 2010 yılı Özbek Respublikasından kelip Kırgız Respublikasına üy satıp alıp jarandyk alıp oşo jaşap жүргөнбүz 2020 yılgacha 10 yıl jaşadyk. 2020 yılı bir topçu degen kişi payda bolup ele bizdin üyge dokument jasap talaşıp жүрөt. 5 yıldan beri talaşıp milisiyalar, bir bela tergөөчүлөр, tanışlar bar eken, oşolor menен kele verip uyga apamdy ham orukçan kılıp koydu. Kelişe beret. Bizge jaşaganga gün berbey tat. Bul jökürlөр. Oşogo eger bizdin ukugubuz Kırgız jarandygyny alganbız, Kırgız jarandy bolup turup biz ukugubuz korgolboso, zakondu ukugubuz. Emne kılabız Kırgızstanda jaşap. Bugün dagы uyga kelişip milisiyalar menen apam esi oğup жүрögü karmap kalayın deptir. Uydan çıgasın, 5 günde çıgasın, sürdürüp buzdurabız deptir. O jığılayın, buzlayın ile dep kalan uy. Apam biçare maga ilap çal. Balam meni kayaktarga alıp kep koydu. Tünçele oşo Özbekistanımda özüme bek bolup Özbeklerin arasında jaşap жүрөbilem dep. Beş yıldan beri tajat büttü. Bu sökür kişi üçüntü iş kılatken balаңды kamayız, seni kamayız dep korkutup bir tergөөчүsü bolsa pasportunu alıp koygon gün bermey koyup dire. Bu adamın lичный dokumenti o. Bermey koyuptur. Uşuntup bugün kelişiptir. 5 günde çıkıp ket. Çıkıp ketesin uyuңdu buzağızdı. Bolbosu sot 5 yıldan beri sot toştuk. Sot geçe 1,5 ay murda bizge çeçim çıkarıp berdi. Uşu satıp algandarga kalsın dep. Oşogo karabastan bul dagы bir jolun oylop bir milisiyalar menen kelip uşuntip bizdi uydan çıkarıp uydu özüne alganга hareket kılıp atat. Oşogo Kamçıbek Kıdırşaev sizden suranam. Şu bizim meseleni karap berip koyun. Eger çeçilbese biz Özbekistan'a ötkörüp berin biz tınçele oşo jerde jaşap жүрöbeli. Biz Kırgızstan'a nime degen oy maksatlar menен kelgendilik. Uşintiп atsa men özüm azыр ооруп жүргөнүмө байланыштуу Moskvadamын. Ukolum Kırgızstanda çok bolğon üçün cumasına bir jol ukol fäşin berip ukol albasam murup kalam. Al ukolda gazan ukol emes. İşte özüm karap dön solum karap şu jakta жүрөм. Alar 5 yıldan beri apam jep düştü. Men bilem siz enelerdi silaysız.
барып ошол менин эмди эле карап коюңчу. Акыр кыргыз улуттук коргоо кызматкери жетекчисисиз. Акыры ошол катын деле өзбекстандык болсо дагы кыргыз улутугу. Закон биз жакта болуп туруп, закон бизге иштебей атат.